asa maleta ni ngonkoro ku Benjamin Manwa ni ngonkoro Kitutu Central Ward ni gotore ga gosegeta basae ase gangene na yogo tukobwata chikura intu ni gotokoro kuna tuko kadi na andi guchenchi oborai ni go gochenchi bugwetera kubwate kura musaya ndonse asole kora torro gocha semechi ino kora torro gocha mino etole timu enene ntabe to gocha elinde tonyaro gukwanira amangana abira atatu enchera yogo chikobwata chikadi echi ene tonyaro gochenchi oborai boro obobe ase ward yeito etole ni full support yo mwede incoming MCA Josephat Sungura abere toko iwa mangana bagotebanga abasaye nturi gotware kura nare twabere togo chayunga ntubwate kura etobwate kebana woni to wesoki abasaye bonse pukuru chinganga chonspi tunyara wesoki tunyara gutware kura yaito elinde kura yete nyara ko be sauti yaito elinde to bo brabu wetera sabanta abandi bagotanga ntubwate kura abasaye mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi ni ngoro kwa mheshimiwa Josephat Sungura the incoming MCA Kitutu Central Ward. By this pia leo hii timu unaona hapa tuko kadi ile tume create group ile kwa enable abasaye bonse Kitutu Central engima na Kenya engima kubwata bale chikura. So kuna link itakuwa inatembea. Ukipata link umeona umeinvitiwa, ingia kwa hiyo link kama hujashika kura, hata kama umeshika kura utusaidie ili watu wengine waweze kujoin. Kura hii ni kura yao. So if you want to choose whoever you want to choose. My work telling out no tanga akira kura as long as work ro otete ko chora. Elinde to change oborai wagusiye ito na Kenya. Ngo basaba abantu twensi kwa pamoja tariki 30 tunachiweka tubwate kadi ekadi na robogima ekadi na pasari ekadi na rokerento tuko kadi je wewe